naragsak ngal daw kada tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sat beya sa napud na nagan, tintay drama itangam sakbay na. Shout out kani Lilibeth Contillo, Mayan Lorcha dita Sampaloc, Manila, kani Linda Tavas. Kastiman tikunani kabsat beya. Dir manang biyanang, nangato terapaap ni nanang kukanyak. Tay di na ginrola kiti kolehiyo kina maestra ko matikayat ko ngamsan na kayat, takayat na agbalinak nga engineer. Nagtungpalak latan iti kayat ti inak, tapno sana makaungat kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay. Nay, unay mutin na itasin naay mo sa around. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagado apon ti kayo di arubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo anangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupudutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam may. Kunamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mo, tiawag da ka na kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam, idinasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan sa around. Amok manen, titurungan na ito asaritaan. Mapan manen, iti asawa ni Alma agayim mo, amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mo. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iji pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay naggapuam, nagpalingki kan samat Nagapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay pau iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Taisumot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, Mari. Han nga bali, taagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakanutag isuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adagayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare. Tanay, hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, una yun day dya nga, Mari Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab alimatan. Apalam manen ako nak bakit? Ano ko nga apalan, ti kas dya nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di awan iskwila na. Dapat tumulong mat iji bangkag. Imunan iji bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alangarod ta ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat tangaruda tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudo ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambarmon ay Nagado apayong kan payabyab dita.
Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga na banugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo, tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga eh? Marigrigata nak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti nang pili ti course ko. Diyak kaya ti course nga lalaag. Oray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpagkadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kuna ni tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball. Awam awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga akas ti tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amum ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-likan pa lang ti makiam-am mo kadagiti babwa eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpalusan, tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Aywan, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayom iti dayjaywan, ang mga nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga minti pinili yu akursok. Mano atawon pa'y ti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ang makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-iskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibas itan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine ati alalan dya anak na. Kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo maya ti gasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dya anak ta. Is straight to act. Tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabekkel mo't jay anak mo ken ka. Ay haan. Para matlang kanya na tararamedak. Nanakonching. Gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para labah. Dato'y ti bayad ko nanakonching. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins nga bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. Ato iti 1,000. Ikisayo di tanti bayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak namot day tagbilang iti barbarya.
Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan, nana. Muto nga rodan data barbarya tayo libre na kano ni Mare Alma. Malangarod tay isa nga ribula ang ti baryaak. Paro pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mare Alma. Ay na, sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakatsiyak kat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na, umayak laang ko mamakiin ni storya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron, anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang kao. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak, nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaad. Ngamit kitain nyo mo ta. At damot basit makunkunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Ang mangal alamat ti kinamedisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas jay anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko. Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan na ko una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod ta pa'y laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak, ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarod ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siyak, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan nun adi ka nagawawid, anak ko. Nanang, Amok, kumikum ka. Tanarigat kat nga rod day takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulam. uwan nanang. Ay nanak ko, siya kunti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang arudan nanang, adupay ngamin tinaskan nga ramidag. Jak pa'y la makaawid, Nanak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tichan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo ta mabalin na yawid ka? Ano saan ta pailangan ti kastoy? Sana bale, tawan mat makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanaga nak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang ti agmaymay sa dito boarding house no kas diyang agawid ak.
Masapol mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudnot ni amin kadananang ko. Anya, sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan makaamoditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada na si Kugak. Anya, nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpayso ti bagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya, no kasta. Inlimad mo, tekadat no biyam. Iso? Bakit? Agparbang ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipakpakita kanyak na nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito'y tersina, kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan ket agturpusan. Mamati kayo nga rudmat, makaturpos pa'y. Ay ket, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, ta nakasikog met gaya man. Ay unay matan, Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaala na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbus-busing yo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga uray na kasikog ka, Uwa nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to sikog ko. Saanan ama ilimod. Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanang tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, ta nagturpos met gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak met. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak met anana. Bea, apaya masikog ka? Pakawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan na nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanyak. Uray to pa'y siya kat kagura na.
Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam. Agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan, ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso, idi. Wen ka no nga rod nanang, idi kwan, kinayat na latamot. Tadi na kayo kanu kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita, kat nasakit pa'y latinakam mo kin ni Bea. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos day jay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan ka, Bea anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu ah. Naananayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Marisyaron. Nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan kalaunay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Kunaknog na nayo naguraan nak ti inak ngam saan matgayam. Dagiti anak ko tinagbali na pasis ko, tapno mapakawanak dagiti dadakkel ko. Naragsak nga ro ti panagdan naming agasawa kat naparaburan kami iti 5 nga anak. Nagkapiamatan dagiti inami kaniriko kat pasarayag tinulong dapayan ang mga wawir kadagiti apu ko da kada kami. Alakastan, tigayim mo, Bea. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, si Titong Galmaysa. Baro manan nga episode, wano kapadasan ti may patangatang diti drama aman ang biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti drama, makablaawa mampay, da Manuel Memban, dita Lupaw, Nueva Ecija, Flora Aurelio, dita Singapore, kan da Sherlyn Marukin, kanila kay na Edwin Marukin. Kasiman nga rod ti kunani Kabsat Lena, saan napudno nagan? Dear manang biyanang, at da nagbalin a nobyo, guwapo a lalaki. Isunti kataran kadagiti amin na lalaki iti panagkita. Aklo na kanain labak launay kan kuana gapu iti kinatarna nga uray sadot kan babairo. Inkid-kidamak day tatap nagtalin na idla ang kanyak ti ay ayatek a lalaki. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bumulodak man iti kwarta man ang dalen. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakata, di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin anak babae. Isu adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon da dya lalaki ta konsumisyon la ti ipainakin ka. Awan lang arud trabaho na nagbabae pa'y lang. Diyak mo't nga rod basta masinaan, taay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin ta naisam kay ti gwapo.
Jay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay ken kuana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado naginuliban na ka ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din. Uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. San abalen, ta nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasamot ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin nata kat gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya ti kas diya nga aramid. Promise. Isu nga agabrod kakit di tapno adamat kwartata. Agurnong ta. Agi patakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilugan ta. Kat no makaurnong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manen. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas jak klase ti asawan. No kayat mo tagabrod, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang. Ngam jay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabrod ka, kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay ken kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay ken kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no diti ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apo manaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ti diyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kuana, ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipag na iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kamin token ni Freddy. Nagkuna ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abadigar timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadok day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo tan no kasano ti panagayat ni Lena kinkwana. Nagtalaw pa'y nga rod iday, gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan alina. Anum tagwapaw no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw na binagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo.
narigrigat no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargarot ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Ang mga nuuyungan daktaw. Saan? Apay ko mga ramidon dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lina. Ore dito akong boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaedam. Diyak nga rod patuluyan ti agabroden no di mo kaya ti agnaed ijay balay. Ha? Ay, saan sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lina. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan mi akayat. Ken kang runaan ti amen. Agtrabaho ka. Sa nagaputa adda ija abroad ti anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy, tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni jay bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin jay yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti Ne, apay nga yung kaslasaan ka naragsakan makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito. Kaya't kung ti pumano dito, Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Munusan, agawid ak palangin di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya, agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yun basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Wanli na. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila dito balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo't timang ibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Taamangan no agpasubnod kat pumanaw. Way! Okay. Saan mo't larom-rumor ni Freddy di tabalay, tatang? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalain. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay.
Tapos kultiro pa na, nagbabae pa lang. Huwag nga rod Ngamnay, kita ba, ang mga madibilap tirik nam kenkwana, na kanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya, itatang mo, tila ibagbagana. Itan niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may sa nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay, jak marami data tatang. Mangan kan Freddy, apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Kwa, anday bagak, sapay ko mata, di nakgurguray. Anya data Freddy? Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito ngay bagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy? Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka ngay. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo ta pumanaw kan dito balay itamet laang. Ah, pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak kaw? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yun lang ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka anaimbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay. Taultimo, kamsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yung mga kumpanunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin dita balay. Lipatem langan na dya alalakay. Sinaamaw, awan babay na da dya. Ay saan, tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak marami, di bagbagayo. Saan di ka agaw-awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga rod, jakon agawid, talagpasit pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lina. Kwa? Damot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Ha? Sigurado ka? Wen, di ka madanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day dya Alena.
Nagadun a red flag iti dayjay a lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kitaam kitsaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangken na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw, tapno dumngeg jay kabsat mo. Masyanak ken ni Lina tawang mangarod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Dayjay latan a lalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ngin mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Busy ak ngamin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay? Adamar arami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayjay lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid abalay mi. Pat-pat jam. Kanulbud dayjay lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto a nakakaasi. Iso denggam mo ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyon nam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na unag ti pampanunotam. Makawawit kan ijay Pilipinas. Wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunen. Kasano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak day jay lalaki? Sadot, ken babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas a masakbayak ken ni Freddy. Ken amangan no lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaeng. Ada kanyam data ah. Noan niya ti desisyon mo. Si kati makaam mo. Ay, akluneksan day jay a foreigner. Ta, alaan na kano, ije pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron, ano kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Frede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbali ba ko? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me, no di nakan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti dayjay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. Kasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wantatan. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun ije pagilyanda. Ay na, nagsayatan. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mau. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak ka. Tanusaan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayat mo't nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mau. Kayat mila unay aparaken ka na jay.
kumusta manang dalen? Ah, ni, si ka magkayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin nga ag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyo? Sana pa naglastaw. Wen manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa dito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mon samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan manang? Hanggang sanak nga glaslastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka na tibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama ka am-am mo kuana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka na. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti dadya balay ah? Wen adagastos na ijay. Hello Lena, kumusta ka mutan nga dita sidong tasawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga eh. Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mo pag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisaan nyo apagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag diti Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakastamot kan tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana na anak ko. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawa. Basit lati pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, siya ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Ah? Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpay sugayam na jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyam anak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Apay nga Mabuti nga kon. Agkabil mat. Manangimon kan naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amang ano maornos tamot lati amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo.
Insubli nga rod ni Freddy dagiti nagastos ko iti dayjay abalay, kat jak kumanawatan ngam kasapulak met ti kwarta, tawan kat nga rod trabaho. Kapoy ti kasto yan nagbanagha, kasla kayat ko si diren dagiti dadakkel ko, kastametan ti kabsat ko, tano sandak ko mga inupay idi nalabit, da kami kumapay lang aging gaita iti ex ko. Kaya't napintas ko man ti panagbiag mi. Nga man niya nga rod nalpasan ti amin. Kanayon nakawagan ti asawak ngam jakon nagsublipay kankwana, ta talaga nadidigra akon iti sidong na. Alakastan, pagayem mo, Lena. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Kabarbaro manan nakapadasan ti mga ganyo diti drama amanang biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Ryan sa napudnoanagan ti may patanga nga drama ita. Ngam sakbay na hello mampay kada Roslyn Andrion dita Paktorya ti Kandilaan Manawag Pangasinan ken ni Tita Gina. Makablawa met ni Dongo Eric from Jopay Cariaga Kudjamat ken ni Senaida Valdris dita Toronto. Kastimanti ko na ni Kabsat Ryan. Dear manang biyanang, siyak tay lalaki anas mititsabi a babae. Amin na nagbalin a nobyak kat nalulukmag da. Jak man na mongam nalaka akamain lab itinalukmag a babae. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Marsya bakit? Agdalus ka dito balay, tayo sangpit kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon, isung agdalus ka, tapnoon nadalus to'y balay asang petanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem ti agdalus ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar, nagitikawa, ken ikatem dagiti nakasalapay abram ijayan tiridaw, kababain. Sapay agrat-ratik met dagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti sangpit na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusak nga ruday. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batog bakag. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda dagiti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastabat ken ka, balasang ka. Nardaw, naglumagmagayam tinubya to'y anak ta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok magnitatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kastimat lang ti size nda. Ayos laeng balasang kao. Oreda ka may adumot lati kakaanakan mi analulukmag. Dahil tangarod kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, aglutuak. Dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wana lang. Kanwan gayam. Dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mawapang asawam. Iso nga rod, adito yan ti pagyanan na. Taagurnungak pa iti pagkasarmay. Mala, magantayan. Nakagaumot ni nanang iyaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin.
Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Oh, aw. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngem datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Ato, iti narabid ko asawsawan. Igawan ka niti ka ng Edwina. Ay, haanan. Siya kon. Gawadan sa mo, aminin nga inapuyan nardaw. Ay, shh! Tangiwat mo man. Bala, mangan ka lang balasang ka. Di ka agbabaay. Uwan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumot la ti linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Idin ka pa'y agaw o iti masidaba ka. Di ka sumana o dita. Nagbasik jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kun pusa day jay. Basta gawamaon. Darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo ide aduti kinan ko Ryan. Pasensyaan o aduti kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papanantijar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayam na sakto ti agluto mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot day jay ano biya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Di ka mo't arasaas nga arasaas nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangiraarit iti makanday jay. Anyang araw ket nalukmagmet nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Tiabe ni Ryan. O kitam na iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Ay, unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Ket, agpapadada amin iti pamagay. Way, kan uray nalulukmag na ta nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amay. Ha? De oray, pintas na amin na pintas no nagrawot may. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Ekit baybayam ka day ta agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gatgatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na nang, ta napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kay, anya nga dagita luto manak ka. Sa bali tinaluto abangaws. Sa bali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta. Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya. Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang. Ay, anyan. Nagastos na unay mo jay nobyam anak ka. Gatang mauntay swildom iti napanalawas. Wana nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan na anak ka.
Kasano ang makaurnong kano kasta? Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay ngay duwina. Tamasapol nga adu aputahay ti sidaon na. Saan da abak ng nanang? Padpada tayo lang Ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tano mapan kami mangan iti karinderya ket 5 a klase ti masida ti order na. Anya! Ayun, ay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel ket nga ro di pagkargaan ti kanen na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanen na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wen mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mat ngamin na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Ay, intang nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang. Tapno adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunutunan day ta mahal. O sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Jayla ka ba alam nga imutan ti gatangam? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon nyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na inayunan nyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian nyo Pagbalinan nyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Anya! Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wen nga ron. Nadlaw ko nga ron na manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Ang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Ta sumapul ka iti nakutong nga nobya. Ninanang mo. Saan mo takas karina nga ramidan dahi tang ibagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore nalukmag. Kan amoy mo pag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukasta nga raw. Masapol na dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 a tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ag-overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutuyo jay masida. Nalutuyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok. Tanay, nabuslaw, nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin. Surwom ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abak nang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagak ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaut. Saan alamot ti kukuam?
Ay, Ala, mga nay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka ah. agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige ha. Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan, Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaang nga putahe to'y si Dayo. Ah? Ay, wan Edwina, day tamot latin naluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbang lumanda talot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kalaang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labasita na malutaw, tamangan tayton no madamdama, balasang kaw. Oh, ato'y paitin na po, Edwina. Mangan ka lang, di kag babayin. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanata siya ngayon, napananan. At na salas na, agbuy-buya man iti TV. Basit, ikan kanan na, isa nagbita mang mangan na jay. Ay, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda nun ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkip di ng basit. May sa nga po tahi ti inluto dya katugangak. Patiin na po iti, pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asinaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tahi. Adu nga po tahi ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak dato buksit ko. Ay, kastaya. Malaa. Umay ka lang mangan di ti balay, nukurang tikan ka na medyo balayo niya. Awan tata. Kating kayo welcome ak nga umay mangan iti balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutun nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kun ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kun ka mo laang ti aramidek ka. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na si daan. Basta isaw ti aglotaw iti si daan na. Isorom ngagtrabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam ta agluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? May santay nga rodid bina. Kunak ngagluto kiti kanak ng si madutak mag. Apay ni bakat mo ngay. Napanay di Manila. Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo inta mga na di ilay. Naimbagin siya taro ti pagpilya na putahay. Ha? Ay,
Ay, sige, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak, iti may sala nga putahe. Papa na may duwina. At nakamat dito'y ili. Wano, agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, tata pasipiko. Ha? Ay katintamangan na italagayam. Ha? Agbayso tata? Eh, sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isabsabali ko mamat nga putahe. Sige, di talagayam. Anda papananta a restaurant. Na indumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam? Ay, awan, adaya imbagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin mo alutpon iti ref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadaya? Saan nga raw? Tunggal panangan, awan ijay balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, no alim makay. Iso mati ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko man no awisan nak, samad. Win nga rod, na. Uray nila kay kaw, di nakainaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam latang aruda na subang po di asawam, Belinda. O niya, nabsog kamot lang, Edwina. Ay, perme ah. Thank you manan, Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw. Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kaste malpas tamangan. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipeko. Talaga nga agbusugak manantad ta. Saan ta pa'y nga awid lumalpas ta mga wen? Mapanta pa iti sigur nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipeko. Amom, may ayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda, anyat masapol mo ken kuana. Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan! Agpakpakalong iti asawa! Ha? Ni, Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan da adwa. Oo, kitaom. ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha? Nakitak dagiti ladawan iti cellphone ti asawa. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan dyan, Tibain!
Idarom ko ida! Ha? No, Natasha? Awanan ba ang asawam? Parwaram matag rin nisot kamay? Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina kada kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda. Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita. Masapol nga rin nisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na dyan. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Ala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itek, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalakati mamakawan. Ngam narigat ngay subli ti sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya at awaswasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan. Pinapanaw ko nga rod tinobyak nga uray na kasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngamno pa'y kasta ing karigatak tinang lipat. Naglabas ti aldaw na damag kong agrurutap kano dagiti simaro no anobyo na kat awan palabsan na baruman wano saan tutupan na lata. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakam ko. Ti panangisinak kan kwa na. Tanodyak sininaan na labit nagtultuloy ti pananglukloko na kanya. Kaya tita, baruak pailaan, kadyak amono kaanon to matasumang bay ti babae apara kanya. Alakastan, tuy gayam mo, Ryan. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman nakmanen kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.